پەیوەندیەکان لەنێو هەنگاوی جددی و بەهێز و کاریگەر بن ئینشاءالله لە باکووری کوردستان سەناویشتان زۆر زۆر بخێربێن. کۆتش دەستەوێت کارە خزمەتێت کە جملەتی خۆرە دەبێت کۆنکی دەستەوە بنێ بئیشێ خۆ بدنێ ئەv ئۆفیسەمە ئینشاءالله دەبێ چارەسەریەدا ئومیدوارن کۆ تشتی بچووک بکەوێنە ئومیدوارن ئینشاءالله ئەم ناسکردن هەر ناز بکەن چۆن و هاتن نەفیزبا هەبە ئینشاءالله ئەم مشکلە خۆ بە خەبەردان بە مژلایی بە هەفدیتن ئەمە حال بکەن. هاتوچوو زۆر بەرهەمە و هەند نەبێژن ئەوە مەقالە پێشوە ئۆفیسێمە ئۆفیسێوە بوو ئینشاءالله. ئینشاءالله ببێ مەکتەبان بە ئۆفیسێ بکردنی ئەم زێدەتر هەم ناز بکەن ئینشاءالله. مەکتەبە پەیوەندیان دەرەوەیە مەکتەبە پەیوەندیان نیشتیمانی بەغدایە مەکتەبەکە دیکەشای پەیوەندی ئیرانە گۆڕینەوە جاریوە ئەم بۆ گەشەکردنە یەکڕێزی و تەبایی ئەحزابێ کوردی ئەم حەزبکی ئەرێ نافکوردانم بەلکە 100% نەکورد بژی 95 ئەم تەف کوردم کوردی تورکیەنە ئەم دخوازن مملکتێمە ملەتێمە سەرفراز بن بلند بن ئەم ji bo miletê xwe re hizmet bikin eger ji vê hizmetê re tişt destê me were em teqsîr nakin yani ji vê ve em hene. Erbil Meclisi adında bu meclis biz listede tahdiriyeyiz bu meclisi kurmanında. Bu mecliste çok hizb Türkmenler var, şahsiyetler var, insanlar var bu meclisinde. Bu taraflarda yani kucaklayalım bu meclis içinde. Ama bizim yani o bir milletlerden, o bir kavmiyetlerden, o bir insanlardan alakatlarımız çok iyiydi. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Güzel bir özetlediniz. Rabbimiz bizim kaderimizi birbirimize bağlamış. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Farsıyla birbirimize bağlıyız. Birimiz bu coğrafyada kavimlerden bir tanesi huzursuz olduğu zaman bütün bu kavimler huzursuz olur. Kimse diyemez Kürtler veya Türkler veya Farslar, Araplar yani ne hali varsa görsün biz kendi içimize bakalım. Hayır. Bu bölgede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan kavimlerden bir tanesi huzursuz olduğu zaman bu huzursuzluk bütün diğer kavimlere, bütün coğrafyaya yansır. Bir gemideyiz. Bu gemi sağ, salim, sahil-i selamete ulaşması lazım. Hepimiz birlikte bu geminin sahil-i selamete ulaşması için gayret etmemiz lazım. Biz bunun için buradayız. Diyoruz ki bize düşen bir şey varsa bu gemiyi sahil-i selamete ulaştırmak için biz elimizden geleni yapacağız. Buradaki kardeşlerimizle tanışacağız, kaynaşacağız. Yapacağımız beraber işlerimiz varsa elimizden geldiğince biz yardımcı olacağız. Ve tişteko, sulhu, selamet haba ve bari khudunu tarafa inşallah. Milletimden ki hakikaten tecrübeye ziyade çevir. Başı Suriye yani kengi haba sulh muhakkak gene çevir. Yani tu hakki tu müşkil ki إلى الأبد دوام نكريه. السلوك الجمهوري السياسي لكردستان سيدا دكتور محمد هاوداني وزير کار و کاروبار کمالati. İnşallah vesile xeyre be. İnşallah. Çoğunu hatun çevin, her naz kın. Babra jibo millete xora hizmet kın, jibo dini xora. Anladın mı? Sfeda'yı raportaki kır. Mesela Sfeda'yı götür. Evet. Amerika ve İran yani dairemel mantıkada İran ket. Emet naf cerge manridana da. Cebati Xuda Teala Müslümana Parisi. Encümeni Siyasi Kurdistan Seyda Dr. Muhammed Havdani Vezirime Kar و کاروبار کمالati. من معملين فرمي أو
كان نبر بس هو افتتاح علني جهك باشه ولا جهك خوش باشه جناب اینو تبر انا عفوا كان عبد الكريم كارجر علاقات مضت ومستندات كارجر إدارة ودارين خوش حاضر پیرۆزبایی کردنەوەی بارەکاتان لێ دەکەین بە هیوای ئەوەی ئەو کردنەوەی بارەگایەتان هەم بیکە هۆی بەرەپێدانی کارەکان خۆتان هەم لە هەرێمی کوردستان. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله ما شاء الله اندام سرکردایتی شازده ما منقادر نوراني محمد رشيد بلا سيدة محمد رشيد اللي ابو جماعة ديداري اللي اسطنبول 25 و 26 نيسان إسحاق سالم رئيس حزبي رئيس عمومي İşte kalk Zekeriya Yapıcıoğlu Evj reisi peşkak İshak bu. Evj naib reisi. Erva. Kalk İsa Aydın Evj reisi Şurayı Merkezi. İnşallah mufadda mesela. Şurada müzafir inşallah. Dragona بعدين بوك ولا يدوك ولا ينير. بس ناوتي كريم شيبونا زحمتها. مشكلة ما يمازن حتى چند سال برد قداخلو yani در کوچه دا در زمان دا در زمان کردی نه میکردم. شلونكم جماعة زينين يا مرحبا يا كل سنة أهلا بكم. بس يونس هاشم دكتور يونس هاشم. سيد جيراني من أول كان خليج محمود. Seçalım. ورحمة الله وبركاته. باشی امام استا بارزی خوشویستی سلامت باشی امام استا. امام استا بارزه بخیر به. امام استا باشی. Serçevara Mamusta, evet Serçevara Mamusta nadir tezgah ronaki müdiri كان إسحاق سالم رئيس حزبنا خيرات سندكين دخول مش بخيرات انت بس سندكين خوش حال